Jamni Kangsar Shupe, Pyoki Keji Krikshung Dan Nangchela, Dona Nangken Sangmala, Jamyang Pyoki Rikshung Chizing Kangne, Nato Dere Shugiyo. That did Lobson Chunga Ba, 15th lesson. That Dela Trinanto de Cheju Dagi Kola, Kamil Shuyayi, Aja. Suffice dago bisayma alikati explain गर्ने छु त दि खरसा केसी खेनासो थ्याङ थंबो सिगियो न दि सिबे ngala thangbo lokchen thangbo hole yore ma chimbai na lokchen thangbo ni gre lokchen thangbo ne gochu na gugi yore ta di thanda lokchen di Dorjiling la yope jamyang pyoki rikshung chizing kangi nima shibju zinda yore ani kora tsu chedu nima jik ngonsu ne sangin labya ki lopchen di nye thakya ne nima jik ngonla tangi yo tangba yina ani kora tsu teng ni sum semba yina sangin zinda la peptu le la bo yungirba ta nanzu miyul kare yisana nima shibju nangla pecha lo tuba sarsho lo tuba tudep lo tuba tidek ta tende yugar tema se ta konzo de nanzu datu yorba pelki ki datu tanda talo kunga Nima shibju zinrala pepken cho ta dadre ta ngazo shoktang ngapju thukju la le chayore ine ngazo de logya la khar de yorba tena yadi tabal le yo class dekin ko alikati phaida hundai cha bhanne like it gari dinas like it गर्नु ban चाहिँ धेरै जनाले सिक्नु पाउँछ तपाईं मात्रै हैन धेरै जनाले YouTube algorithm ले चाहिँ कसरी मिलाएको छ भन्दाखेरि लाइक इट कमेन्ट गर्यो भने चाहिँ ए सबैले मन पराउँदै रहेछ यो काम लाग्ने भिडियो रहेछ भनेर चारैतिर छोड्छ र भन्छ जे केनाचो ल थुबे सुगी यो न लाइक इट इन्ची मिन्ची नंग्रना लाइक इट नंग बाइना दि ख्याप्छम्बो युंगरे मि मंगबो सच खुक्यो दिनला खाली सुगरे पेचा लोक दे योके मंगबो योगिर बा अनि कोना छोला थुबे सुगरे तिन्डर अनि तथ्री भन्छ दे छेन्चुक दागी कोला सुयाई त छेन्चुक दायो न छेन्चुक दायो न छेन्चुक छेन्चुक दायो न अनि खर्चगोरसना दागी जातां खाया यो मारे अनि दिगे डेंगो नंगसी गिलेगा छिगियो रे यदि अब सफिक्स भन्नु मतलब दुईटा अक्षरको बीचमा यदि डट छैन भने त्यसलाई सफिक्स भन्छ हैन अनि यदि सफिक्स चाहिँ दा हो भने चाहिँ दाको उच्चारण हुँदैन यसले चाहिँ एकल जोडिन्छ सो जस्तै एउटा का यो का हो मानिलिउँ का दा के सो जहिले पनि सफिक्स दा हो दा देखियो भने चाहिँ यसले चाहिँ अगाडिको अक्षरलाई एकल जोड्नु पर्छ अब जस्तै if you find this video helpful, please like it so that more people can see this video. There may be innumerable people wishing to learn how to read religious texts
Buddhist religious text. So if you like it, comment it. It will reach out to them. Sa kata ka. If you add superscript sa on letter ka, there will not be any change in pronunciation. Sa kata ka da. Sa kata ka da, and it should add Dengbo sound on it. Sa kata ka da ke. Sa kata ka da ke. So actually, in all this, we must be pronouncing it as sa kada ka da skad. Ladakis and people in Balti in Pakistan, they pronounce it as skad. So this is how Ladakhi and Tibetan language differs. We underwent many changes, but they were pronouncing it as it should be. Sa kata ka da ke, and Ladakhi would read it as sa kata ka da skad. That is why we don't understand each other. We pronounce them in different ways, so we don't understand each other. That is the reason. So, sa kata ka da ke. Sa kata ka da ke. Ke mane language, bhasha, bote bhasha, pheke. Angrezi bhasha, inji ke language. Kha yata kya. Kha yata kya da. Kha yata kya da ke. Kha yata kya da ke. Pa ra par ke par. Ke par. Difference. Binata. Binata अंग्रेजी में difference. खा यता क्या दा के. खा यता क्या दा के. पारा पर के पर. तामाङहरुले चाहिँ खा यता क्या दा ख्यात भन्छ. ओरिजिनली ठिकै हो, तर अहिले चाहिँ यस अलिकति परिवर्तन भएर चाहिँ अहिले खा यता क्या दा खे भनेर पढ्ने गर्छ. खा यता क्या दा के पारा पर खे पर. भिन्नता. गा लता ला. ला दा ले. गा लता ला दा ले. nga da nye. Nga da nye. Nga da nye. Cha da che. 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 Che to miss. To miss a class. To miss taking medicine. To miss. Che. Nya da nye. Nya da nye. Ta da te. Ta da te. Tha da the. Ta da te. Tha da the. Da de pa de pa.
da da de pa de pa, da da de pa de pa. Asta, faith, faith in 3 jewels, faith. Asta, na da ne, na da ne pa ne pa, na da ne pa ne pa. Bimari manche, a sick person, patient, ne pa, na da ne pa ne pa. यसरी भन्नु सक्नुको लागि 2-3 पल्ट सुनेको हुनुपर्छ। सुन्नु भने चाहिँ द दथ भनेर मुक्तिको निस्किँदैन। द दे पा asta, ना द ने पा बिमारी, पा द पे मा पेमा, पा द पे मा पेमा, पेमा पद्मा कमल को फूल, पेमा लोटस, लोटस सा पता पा. We know that if superscribe is added on a letter which is in the first column or second or third, it will not make any change in the pronunciation. Sa pata pa, parata ta, sa pata pa, parata ta, sa pata pa, parata ta da te, sa pata pa, parata ta da te, sa pata pa, parata ta da te. Te mane dinu, to give. I gave your book to Tashi, to give. Sa pata pa parata ta da te. Sa mata ma da me, sa mata ma da me, sa mata ma da me. Ca da ce, ca da ce, ca da ce. Sa, this is exception. Sa latak da, sa lata da de, sa lata da de, sa lata da de. Ca da ce, sa lata da de. This too is exception. Sa rata sa, sarata sa da se, sa rata sa da se, sa rata sa da se, sa nata na, sa nata na da ne, sa nata na da ne, sa nata na da ne. Okay, I will again spell them once more. Sa kata ka da ke, kha yata kya da ke, pa ra pa, pa ra par, ke par, ga lata la da le, ga lata la da le. Nga da nye, nga da nye, cha da che, cha da che, cha da che, nya da nye, ta da te, tha da te, da de pa, da de pa. Depa, da de pa depa. Asta, faith. Na da ne pa,
ना दा ने पा नेपा बिमारी मान्छे पा दा पे मा पेमा पद्मा कमलको फूल पा दा पे मा पेमा पा दा पे मा पेमा सा पता पा रदा टा दा टे 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 सा माता ma is in the fourth column, so sa mata ma da me sa mata ma da me sa mata ma da me sa da che sa lata da de sa lata da de sa lata da de sarata sa da se sarata sa da se sarata sa da se sanata na da ne sarata sanata na da ne यदि यहाँदेखिको तपाईं के सिक्नु हुँदैछ भने लाइक इट गरिदिनुहोस् शेयर इट गरिदिनुहोस् अनि इफ यु लाइक दिस लेसन इफ यु आर बेनिफिटिङ फ्रम दिस लेसन प्लिज लाइक इट so that other people wanting to read Tibetan texts, they too would get an opportunity to learn how to read Tibetan. Ani pabacho de tube sugtu ne inji minchi like it na ronam like it na by na pöri changme pöyi changyagi kokabra gire Dinesh cheche ta tharingi lobchen changa padi charsong ani kenan che thugna nang wala thuche nang sugiya